Hello po mga idol, guys and girls. Eto, kakanta ako ng Kapampangan. Bali, ilang beses ko na pinapractice ito eh. Paulit-ulit na lang eh. Ngayon sana maging perfect na. Ang title po nito ay Talasaop King Dulang ng Ginoo. Para po sa mga EMTC na kagaya namin. Noon po ang tawag is PEM. Ngayon sa English naman ang tawag ay lay ministry. Ibig sabihin po ng EMDC, Extraordinary Ministry of Distribution of the Holy Communion. Yun po ang ibig sabihin nun. EMDC, extraordinary po kami. Yung mga ordinary, yun po yung mga pare. Kaya ito po, kakantahin ko. Sana magustuhan nyo at sana pakicorrect nyo na lang yung kung meron man mali at pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Tara po, samahan nyo ako. Bilang talasaop king dulang ning Ginoo, ugaling matampa ing pakatandanan, banal ng katawan ke kaming tatalnan, mitnong kaingatan, malugod yang dalan, banal yang kayausan, iting pa magsilbi, santong kasulatan keti masasabi, balang magnasa ing lungog kaniti, dakalang meyaus, ditaklang mepili. Bilang talasaop king dulang ning Ginoo, ugaling matampa ing pakatandanan, banal ng katawan ke kaming tatalnan, mitnong kaingatan, malugod yang dalan, mayap ing parasaning ke kaming kasuywan, king banal Eucharistia karimi gagawan, ordinaryong ministro ke kami ang saupan, mitnong katapatan, alang kayang ganahan. Bilang talasaop king dulang ning Ginoo, ugaling matampa ing pakatandanan, banal ng katawan ke kaming tatalnan, mitnong kaingatan, malugod yang dalan, banal la komunyon ning Eucharistia, karing hanggang masakit dapat yang idala, karing at tubale sukulan hospital pa, antimurin karing
may na at makatwa bilang talasaw king dulang ning Ginoo ugaling matampa ing pakatandanan banal ng katawan kay kami tatalnan mitong kaingatan malugod yang dalan talasaw talasaw king dulang ning Ginoo. Maraming salamat po. Thank you for watching.